Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Jeste vi nastavnica? Jesam, izvolite. Ja bi direktorku trebao. A samo u stepenice pa lijevo. Hvala. Opa. Što u moje vrijeme nisu bile ovakve nastavnice. Opa. Direktor. Naprijed. Dobar dan. Dobar dan, izvolite, šta ste trebali? Ja sam Čedomir. A, vi ste Markov otac. Izvolite, sjedite. Hvala. Vodi se na mene. Pa neka ste napokon i vi već jednom došli. Ja sam od vas dobio pismo da dođem. Pa ja sam vama morala poslati pismo s obzirom da vam sin očigledno nije prenio poruku da dođete. A šta je sad uradio? On je napravio jedan incident zbog kog je kažen ukorom nastavnog vijeća. Incident? Dragi moji gosti, a sada sljedeće po protokolu je jedno piće. Ajde, Violeca, srećo moja, zjenčoka moga, naspi našu rakiju, to smo nas dvije pravile dok je čača radio. Bože, što se čovjek muči. Dakle, za zdravlje, sreću, ovo dvoje naših pilića, da su živi i zdravi mnogo godina, da imaju još manje piliće sebi da izrode, da žive lijepo, ovako, na primjer, ko što ja lijepo živim. Tebi će moj muž naći posao u inostranstvu, Violetica može s mamom živjeti, o tom ćemo drugom prilikom. Dakle, živjeli, sreća, zdravlje, ajmo živjeli. Ajmo živjeli. Eto, živjeli. Prio, ja sam probao tvoju, sada ti probaš moj proizvod. Hoću, prijatelju. Ovo je moja domaća šljiva koju sam pekao prije 20 godina i čuvao za ovaj specijalni trenutak. Ma šta kažeš, prijatelju, svaka ti čast, ljubim te u oko. Ajte, ljudi, da probamo i njegov brend. Šta? Nije brendi, Prio, šljiva domaća. Ma, prijatelju, mislila sam... Ma nemam veze, reče ti se samo s vremenom. Aj, živli. Eto, živjeli. Sada i ja kažem koju. Ajde, rec, prijatelju, rec. U zdravlju, u sreći i u veselju se provedite unučada Bog da dobili. Fino se slagali, a mi se još bolje slagali, pomagali i obilazili. Prio. Hoćemo. Živjeli. Hoću i ja nešto da vam kažem. Momenat. Hoće tetkica Koka da nešto kaže. Izvoli, tetka. Moja sestričina, a vaša Prija, je moja druga kćerka. Poslije smrti moje sestre, ja sam je odvela kod sebe u Beograd. Imala je samo 4 godine i izrasla je u prelepu devojku. Vidite kako je divna. I Boga mi, ja sam je odgojila i vaspitala na najbolji mogući način, Prijo. Jeste, Boga mi. I ja sam se nadala da će se ona udati za nekog Beograđanina, pa će lepo da ostane kod mene, u blizini mene, jel tako? Ali život je odveo dalje. Ali ja sam presrećna, Prijo, jer ona ima prelepu kćerku, vašu Snaju, koja je najlepši cvet u vašoj kući. Jeste. Pa u to ime živjeli mlade. Eto, živjeli. Živi, srećni bili, u Sloveniji radili. Tako je. Jeste vidjeli kako moja tetka dobar govornik uvijek bila. Ma nisi niti loša, Prio. Neđeljko. Mislim, govornik. Šta je?
Sada, dragi prijatelji, idemo dalje po protokolu. Ide supica. Ajde, Violeta, srećo, zjence oka moga. Ajmo sada supicu. Ovo je, gospodine Čedo, nastavnica koju je vaš sin zadigao suknju na sred časa. Gospodine Čedo. Izvinite. Jeli, pa što si to uradio? Što si to uradio? Gospodine Čedo, pa ne radite to. Pa ne preduzimaju se takve akcije u ovoj situaciji. S djetetom treba razgovarati. Kako da razgovaram kad je uradio tako nešto? Pa lijepo, kao muškarac s muškarcem. Jel ti? Šta si vidio kad si podigao suknju? Ništa. Pa što si onda zadizao? Jesi vidio gaće? Nije bilo gaća. Znate, naša koleginica nosi tange, pa to dijete nije primijetilo od pozada. To nosi tange, to je tanko, ne vidi se, moraš da razgrneš. Izvinite. Ništa, gospodine Čedo. Mi smo s njim obavili ozbiljan razgovor i došli smo do zaključka da je u pitanju bila nekakva opklada zbog koje je vaš sin navodno morao nastavnici da zadigne suknju. Sad, bez obzira što je u pitanju opklada, on je počinio veliki prekršaj zbog čega je kažnjen ukorom. Izvin, Prijo, ne vidim ima li bibera? Ima, prijete, kako nema? Ako bi mogla malo dobiti. Evo, sad ću, evo. Aj, sad ću ti jedna lijepu supcu moja Violeca napravila. Neka ja ću. Ja ću, tebi samo osjećaj se komfortno, ajde. Dosta, Prijo, dosta. Komfortno se osjećaj. Dobro je, Prijo. Izvini, molim te, se malo zamisla. Znaš kako, ajde, izvolite. Ljudi, ubište me. Pa ti men, Prijo, dobro zabiberi. Pa, gospodine Čedomire, dogovorili smo se. Sa sinom razgovarajte. Pa on je sad u tim godinama kad mu je itekako potrebna pomoć starijih. Da mu objasnite neke stvari, neke dileme. Ja sam sigurna da vi to i znate i možete i umijete. Kako ne bi zaznao ti ima magačina jedna, nemoj više slučajno da si se potvirio nastavnici pod suknju, je li ti jasno? Nastavnice, doviđenja, direktorko, doviđenja. Doviđenja, gospodine Čedo. Doviđenja. Pa, gospodine Čedomire. Šta blagobereš, vidi ga. Jete, dragi prijatelji, slobodno se služite, nemojte se ustručavati nikako, malo. Ma nemoj, hvala ti, Prijo, i ovo je previše. Jo, dragi moj prijatelju, previše sam kad tuku. Dobro i to kažeš, evo moja Milka, zamalo je malo čas ne ubišmo. Jes, hvala, Prijo, jesme, malo prije, jesme. Bož ti pomozi, ja se sva nekako stresla. Nemoj više to rad, price. Ako ste zato da nastavimo mi dalje, naš razgovor dakle slijedi. Sljedeća tačka. Pošto ste rekli da nećete da čučne jedna kavca, jer nećete, izvinjavam se, onda bi ja da mi porazgovaramo o našoj djeci. Eto.
red bi bio. Eto, vi znate da ja od djece imam samo moju Violeticu, moju Srećicu, moju Zjenicu oka moga. Pa eto, Prio, i naš Mile je jedinak. I on je nama sve u životu. Jasno, ali mi moramo razmišljati gdje će nam i kako će nam djeca živst. Pa šta tu ima razmišljati? Zna se, živće tamo gdje su, mislim. Neće moj sin biti u ljezi. Jeste, ali ja mislim da naša djeca ne bi trebala ni u čemu, ali ni u čemu oskudjevati, jel tako? Bože, Prio, kako će oskudjevat? Imamo mi svega i da jemo i da pijemo, hvala Bogu. Vidi se na nama. Jeste, hvala Bogu. Ali mi ne bi trebali samo razmišljati šta će nam djeca jest, nego gdje će nam djeca živst, jel tako? Vi znate da je moja kuća duplo veća od vaše kuće, ja uz kuću imam bazenčić, uskoro se planira gradnja zatvorenog bazenčića, imam 5 soba, imam 2 kupatila i 1 bide u gornjem kupatilu, imam centralno grijanje i da sad više da ne nabrajam da se ne bi pojedini osjećali prozvanim. Iz tog razloga ja mislim da bi najbolje bilo kad bi naša djeca ovdje živjela sa mnom, jel tako djeco? Tako je, eto. Neće moći. A što? Pa neće moći. A što? Mi smo taki kakvi smo, imamo šta imamo i mi se ne stidimo toga. Ja neću dozvoliti da moj sin bude uljez. Mama, pa bazen. Čude. Molim te, Prio, resti to mene, ti to hoćeš da rastaviš našu djecu? Da im kvariš započetu sreću, jel? Ja neću, vala, ništa da kvarim. Nećeš. Ali valjda se zna ko se oženio, a ko se udo. Jel? Pa šta ćemo s tim? Pa lijepo, neću ja da dozvolim da mi sin bude uljez. Ma nemoj. Jeste? Ja mislim da o tome nećemo ni ti ni ja bome odlučivati, već naša dječca, naši pačići, jel tako, djeco? Slušajte, Prio, znam ja šta ti igraš, koju igru igraš ovdje. Ja znam, vi ste njega sigurno već presamitle da ostanu ovdje. Pa to neće moći, to će moći samo preko mene mrtve. Ja da gledam preko plota kako mi sin živi u ženinoj kući. Neće moći. Ma šta pričaš ti to, Prio, šta ti... Znaš ti dobro što... Žene! Ja se izvinjavam, žene. Pa došli smo na miritbu, a ne da se svađamo. Ajde, sjedite fino, da popijemo po jedno Milka, da nazdravimo. Ajde, Prio, živjela ti i meni, u sreći i u veselju sa našim pačićima. Teta Koko, ajde, gdje je čaša? Živa bila! Živjeli? Živjeli. Eto, živjeli. Mislim da je sada vrijeme za jedan svečani moment, a to se zove po protokolu i običaju darivanje. Tebi sam dala svoju čerku, ali i moramo njima nešto pokloniti mojim dragim prijateljima. Dakle, idemo ovako. Malo sam se pomučila, ali meni za vas ništa nije problem. Ujka, Vasa. Evo ovako, za vas po običaju peškirić, čarape i jedna lijepa košuljica. Hvala, Prio. Molim. Prio, meni ako šta daš, ako ne daš, ima vremena. Biće, prijatelju, biće, evo za tebe, Bože, jes nestrpljiv prijatelju. Isto, jedan peškirić, jedna košulja. O Bože, jes mu čučnula baš fino u sten. Izvoli sve po protokolu. Evo, Prio, baš znaš izabrat poklon. Ja tebe moram poljubiti za ovo. Ajde, srećo. Hvala, prijatelju. Sada, Prio, ti. Moja draga price, za tebe sam se malo više pomučila, pravo da ti kažem, jer sam uspjela naći u jednom komadu 10 meteri štofa, teb za Aljenu, mislim da će ti biti dovoljno, izvoli. Jedna lijepa ovako bluza 5 XL-ova i to mislim da će biti u redu. Naravno ovdje čarape, gačice, tangice. Ne gledaj me tako, znam da si gledala u radnji, pa izvoli.
Eto, tako. Nadam se da je sve u redu. Joj, Prijo, baš znaš lijepo izabrati dan. Baš ti hvala po protokolu. Hvala vam, mili moji, ja mislim da mogli nastav s pjesmicom. Ajde, onu moju, mali, ajmo. Šta ti ima njoj da gledaš guz? To on izgleda u tablu, u luster, u plafon. Što on gledao? Što on gledao? Pa lijepa je. Gdje lijepa? Ti znaš šta je li lijepa? Ako ti puknem jednu, uzmuš. Aj ti kući, ja ću doći. A gdje ćeš ti? Šta je te briga? Gdje ću ja? Kući, ti mene da ispituješ. Knjigu ušake, do ovdje da te čujem gdje čitaš. Ajde. On mene ispituje. Idem iz grada, pješke idem iz grada. Ej, ženo moja draga, preko tuđe livada. Ej, ženo moja draga, preko tuđe livada. Oprostite što smetam, izvinite. Dobar dan, komšija, izvolite. Ja, vani čuo muz. Muziku pa rekao da vidim kako je. Pa namirili smo, komšo. Izvolite, komšija, hoćete neko piće, šta ćete pojesti, izvolite. Komšija, ovo je moja tetka Koka iz Beograda došla. Dobar dan. Dobar dan, Čedo, drago mi je. Drago mi je. Komšija, prikin ujka Vasa. Ujko. Čedo. Da, drago mi je. Komšija, ajte sjedne na Violecino mjesto, izvolite. Sine mile, moje čestitam. Hvala ti, Čedo, hvala. Komšince da rano. Moja čestitam. Hvala, Lijepo komšija. mi miriše. Komšince Milka čestitam. Da bi, Čedo. Violece, srećo, daj jednu čašu čika Čedi. A ti, aj bolan onu moju, znaš koju, slušajte sad ovo. Marko, gdje ti je čača? Ne znam. Kako ne znaš, je li došao s tobom? Pa jest. Pa gdje je nesto? Otišao kod komšince. Kod koje komšinice pitam? Kod teta Branke. Kod Branke, jeli? Joj, mamicu mu njegovu, joj, Čedo, zapamtit ćeš me, evo vidit ćeš. Škrabanja, topla voda, stani si živa zgoda. Škrabanja, topla voda, stani si živa zgoda. Jedan, dva, četiri, deset, sedam, osam, devet, deset. Crni, šta radiš to? Dobar dan, komšince, izvolite, učite, ajte. Došao da upoznam tetka Koku. Ama kakvu Koku? Pa komšince, moju tetku iz Beograda Koku. Gdje je Koka? A nema ni mog ujaka. Pa gdje